Nezadovoljni postupcima aktuelne vlasti u Aleksandrovcu, koju čine Ujedinjeni regioni i Demokratska stranka, župski naprednjaci održali su konferenciju za novinare. Ovom prilikom istakli su da je u ovoj opštini na delu progon političkih neistomišljenika. Kao najočitiji primer, predsednik opštinskog odbora Dragan Blagojević naveo je preduzeće Poslovni centar. Odmah nakon preuzimanja nove vlasti, novi direktor došao i već u prvom kontaktu svim zaposlenim radnicima, a pogotovo onima koji su ili članovi ili simpatizeri Srpske napredne stranke, saopštio da je njegov zadatak da to preduzeće odvede u stečaj. Kako bi se na taj način otarasio viška radnika, odnosno kako bi na taj način otpustio radnike koji su ili članovi ili simpatizeri Srpske napredne stranke. To se ovih dana pokazuje na delu tako što se, kažem, deo po deo tog preduzeća rastače, odvaja od matičnog preduzeća, tako da je gradski bazen sa restoranom pripojen komunalnom preduzeću, a hala sportova je, znači, data na upravljanje Savezu sportova. Što se tiče zaposlenih u tom preduzeću, to je klasičan mobing. Revanšizam prema članovima SNS-a, prema rečima bivšeg predsjednika opštine, ogleda se i u smeni načelnice opštinske uprave koja je izabrana po konkursu. Župski naprednjaci najoštrije osuđuju postupke nove vlasti u Aleksandrovcu i nadaju se da će nadležni državni organi zaštititi sve zaposlene u javnim preduzećima i ustanovama od, kako kažu, nezakonitih i osvetnički motivisanih postupaka.